ama ngonya olodwa ngicriticize nento baze bayibona igcwele inkundla zokuxhumana indaba kaShembe hayi ke mina baningi abakhuluma ngayo namanyala awenziwa uye uNkulunkulu wabo lo agcwela ku social media so mabethi uNkulunkulu onjani abuya alokhuza izinto ezenziwa abantu abajolayo Fundisi ngoba abafundisi bewafaka ngaka amaringi itayela necard ngiyakutshela phela ngabe noma ubani unayo iring iring le inendlela yakhona yokufakwa uvela uthenga isitolo ifaka uzibabona abantu betheology ungathi bayagula uvela umuntu enza into oyibona leni iphambene mawuthi uyambheka lo muntu kuthiwa greetings bafowethu ngiyabingelela welcome like higher ku Gifted Media bafowethu I'm always booming with the boom content bafowethu if you are not a family member of this family which is a Gifted Media TV you are losing a lot because like higher we make sure we touch every angle spiritualism so bafowethu make sure you subscribe to our channel. And for those who subscribe, thank you so much. We really appreciate your support. For now, I'm asking, let's take this channel to 10K. I started the channel to 10,000. We are almost there. I saw the subscribers, bakulila ma subscribers. People, they are subscribing, they are supporting this channel. So please, bafethu, ungaka subscribe. Ngicela subscribe yini bafethu. Ngicela siklikeni button, subscribe and tell one another, tell your family, tell your friends, would come here ku Gifted Media and subscribe to this channel bafowethu. We are booming with the boom content. But anyway, let me know where are you watching us from. Before you comment, ngicela ukwazi ukuthi you are watching us from. And also, I would like to send a shout out to those people just to read some few comments to express the spirit of gratitude. Nangu uNokzola Mboya uthi uYesu Kristu uyinkosi konke kuyenzeka kuye nxa senza intando yakhe indlela yokumhlonipha. Our bodies are the temple of God. This is our previous episode. And also ukhona uSiyabonga Zuma, thank you so much. I've been touched with your comment. Athi ngiyaqala ukulalela lolu hlelo lwakho Nsizwa kodwa ngikwethulela isigqoko uliphethe kahle uhlelo futhi nemibuzo yakho right kakhulu. Keep it up my brother bafethu. I really appreciate you lona uSibongiseni Zuma. As much abanye basithuka kuma comment, as much abantu they are after us looking for every error, I really appreciate ukuthi kunabantu who still appreciate this channel, who still compliment this channel. So bafethu, thank you so much. Uma ungaka comment, please comment. And also I want to pass the last comment. Yagakazi Mfunda ati Gifted Media, I love the way you open the platform for other belief system to come to share and interact with the guest. I love your boldness of standing for Christ and the truth. Thank you so much, Kazimula Mfunda. Thank you so much. I really appreciate. Bafowethu, you all are my comment eswatholai were really touch my heart, and also some of other comments. There are many. And also, if you wanna share something, please share in our comment box. But anyway, niyazi angihlali ngedwa la ekhaya. I always make sure ukuthi ngihlala na somebody. Ngenza isiqiniseko sokuthi ngihlala nomuntu. You will be surprised today. I have a general. I have a man in the house. Akusukoqala nimbona la ekhaya. Useyiphathi yalomndeni. He's a part of this family. Ubaba Umthiya. Kunjani se? Ngiyaphila njani wena mfowethu? Ngiyaphila. Namhlanje ushaye red and black. Yeah. Ziyakhala. Amen. Ngiyabona ukuthi uphansi phezulu. I always say ukuthi uphansi phezulu. Ngiyakubona uyatrenda kuma video. Last episode uthinteka. But anyway, before siya lapho, please greet our viewers. Angibingelele bobonke abalaleli walelo hlelo. Sibonge kubonke abafowethu abenze njengoba kufanele benze. Nalabo abangenzanga siyazi mhlambe namhlanje bazokwenza
comment bazo press ibutton basho lokho abakushoyo siyabonga. Yes, Baba Mbatha. Amen. Uyazi wena uswala ekhaya. Yeah. Uswala ekhaya abangakwazi kuyofanele babuyele kuma episode wasemuva. Yeah. Yes. Ngibonile lapha ku TikTok yami most of ama videos afike ku millions. Some they were commenting abanye bebayishaya inhlamba ngoba bewusho ukuthi abanye bazothukana vele. And also kube nabanye abathatha ama video bawenze okuningi. Eyokuqala engayibona ivideo kuthiwa utshontsha inkomo emtubatuba ngangithi ngilalela lo mfana omncane wathi wena mkhulu balekile uthi usethembisa futhi ngizwe futhi ethi uhlala ethembisa mina ngikwazi uhlala ethembisa awutshele mkhulu le inkomo oyitshontshile emtubatuba Ngenhlanhla emtubatuba nje ngifika izolo la ngibuye emtubatuba yes la ngibone khona umfoka inyanga umfoka Mkhwanazi ungithole ngiyiqembele ngihlalele nje lapha bathi ngithi ngiyodla lapha eNandos nawe beqhamuka wama wathi indoda kuthiwa ntshontsha inkomo phela manje kanti kwenzakalani lalela ke mina ngiumuntu oclean kabi anginawo necase nay1 yok accuse abantu ngesomething la wakhuluma ngenkomo angithi lapha emntuba phela isakhamuzi nomuzi mina lo ngiyamuzwa umuntu uthi anginamuzi ngangihlala ethendeni ethembisa usho yonke le nto leya ngiyamxolela ukhuluma into ayithandayo angikaze ngihlale ethembisa angihlali futhi ethembisa futhi angikaze uhlale ethembisa okwesibili akho mbuzi akho nkomo engayitshontshe ngisho inkukhu akekho futhi okwangi-accuse ukuthi ngitshontsha ngisho izinsolo zalokho abantu basemntuba banazo lona beyikhandela into na uthanakwe abantu into engekho so akho nkomo akho mbuzi akho nkukhu nje ngikolodayo sure ngikolota umuntu uthi uyamxolela ngiyamxolela ubeyizamela icontent beyizamela icontent nje na ukuthi kube khona abakushoya abantu because ivele yaduma vele impela ifike kuyisikhathi esiright uthiwa umkhulu bengifonela abanye bathi bheka umkhulu wakuthiwa utshontshile inkomo ngale mtubatuba hayi ngimangele ngetawo umkhulu kusho ukuthi inkomo kumele ngihleke ngoba uyazi ukuthi ngikhululeke phakathi indaba yenkomo nje mina indaba yami nokutshontsha mina ngisukela ngimncane ngiyakholwa inkosi uJesu yes ngimncane ngaze ngatshontsha inkomo mhlawumbe ngoba ngiphenduke ngena 18 ngiya ku 19 years ngo1965 yes so lothi ke uyangazi ngantshontsha inkomo ukhuluma into engekho 2 ukuthi mina ngabaleka ekhaya into engekho mina nginomama lapha ekhaya nginabafowethu yes inqwaba izinsizwa zakithi so ngiphila nabo ade nginabo namanje ekhaya akho umuntu ongifunayo nje mina akho umuntu sengaqalwa ngifuna ngendaba yalento yale nkulumo ngizwa ukuthi abazongidubula manje angisabi ukudutshulwa hayi anginandaba nalokho futhi bezokudubula wenzeni ilombuzo enginawo ukuthi kanti ngithuke bani uma uyabona uJesu uJesu inkosi yeah mawuthi uJesu inja ngeke mina ngilwe nawe and angeke uhambe uyodubula umuntu uthi uJesu uyinja ngoba uJesu inkosi mawuthuka yena ngeke ngize ngisho nokuthi akayilwele yeah ngeke ngize ngisho nokuthi hayi uzokushaya uJesu angikhulumi le nto le sure uJesu inkosi inkosi yamakhosi umbuso wababusi akekho ofana noJesu Jesu akhulumelwe uyayikhulumela so wena mawuthuka uJesu ene futhi ke angimthuka ngishembe mina ayikho inhlambe engithukile ngithe inkolo engekho ngisasho njalo namanje awukashintshi mkhulu cha ngeke ngiyishintshe leyo nto hayibo ngisasho njalo namanje bazoyiprove abafowethu mabefikile la bazoyiprove ukuthi ngempela ngempela inkolo yeqiniso uma inkolo yeqiniso one engifuna ukuchaza yona ine into nje makuthiwa ishop kunemanual kunento ethile esho ukuthi le shop iqale kanjani le nkolo kaShembe ikhulunywa abantu bayiphuphela vela akhulume nje umuntu akhulume nje umuntu nothing is written ongayifunda phansi ukuthi yaqalwa kanje neBhayibheli into engilwisa kakhulu nengafuni ukuthi ngixole kulento benze fraud sure ngokuthi bathatha iBhayibheli lethu thina amaKristu bathi phela uJesu umlungu so bathatha iBhayibheli lethu iBhayibheli elikhuluma ngoKristu noNkulunkulu sure bajike lapho uJesu khona bathi Shembe
Sure. Why uma ngabe lenkolo yabi neqiniso ingenalo iBhayibheli layo ukuthi yaqala nali iBhayibheli. Leli iBhayibheli kuthiwa labelungu ngesabatha abakhuluma ngalo. Lafunda kule iBhayibheli lethu. Yonke into abakhuluma ngayo ukuthi kaGundu iLevi emaceleni bafunda kule iBhayibheli. Oh, yonke imithetho abayithola kulo leBhayibheli. Bayithola eBhayibheli koDeuteronomy ko Exodus ko Leviticus. Kuyo lencwadi enye bacosha okunye. Bathi iBhayibheli uthi lingaboba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami kusho uNkulunkulu. Exodus 20. Bona bathi ushembe uNkulunkulu. Then ngifika la ngidideka khona ukuthi why labantu bakhulume kanje. Bathi ushembe uNkulunkulu iBhayibheli ithi ungabi nabanye uNkulunkulu kusho uJehova. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami nginguJehova uNkulunkulu wakho. Bona banoNkulunkulu omunye singamazi bamthathaphi. So abukuthi abayilaleli kwayona lento yabo abayisho ngisho ingakho ngithi ke namanje angikatshintshi ukuthi inkolo yabo akuyona inkolo yeqiniso. Laba bangithukayo bahambisa kona ukuthi kahlahla kuyona inkolo ngoba makuyinkolo ayikho inhlambe ephuma kumuntu okholwayo. Asikho isibhamu kumuntu okholwayo. Abantu bayothembisa udutshulwa. Bakuthembisa abanye bathi siyakufuna ukuphi yena loyo sizombamba uyabona uvela uxakeke ukuthi hawu labantu bakhuluma kanjani mabekhuluma kanje. Shothi still baconfirma kona ukuthi akuyona inkolo yeqiniso uShembe. Lenkolo yakwaShembe. I'm talking about inkolo not ngomuntu. Ngikhuluma ngenkolo ayilona iqiniso nabakuyo bakuyo nje. Sure. Kodwa akuyona inkolo ephilayo singahamba ngayo sithi inkolo yeqiniso cha. Kunomunye angazi noma ngizothi maybe uDoctor 3 seconds. Inyanga. Yeah, inyanga ne. 3 seconds. Uthi ukhuluma nabashana bakho. Akakhuluma uthi wena akakuzweli. Uzwela inzalo ebuya kuthiwa uShembe uyayilwela. Akayilwele phela ngibona. Mayilwela bakhulumelani bona. Bhayibheli ngesikhathi uNkulunkulu impika Jehoshaphat iphuma kuyolwa namaFilisti. Sure. Lethi iBhayibheli wathi uNkulunkulu bothula wena Israel. uJehova uzozilwela. So mina I'm definitely sure ayikho into engenziwa uShembe ngaphandle bamzela nangazi ibhamu leza kunandaba nazo. Ngabe ngidubula ngizofa nabo bazofa. Sure. Makufanele ngife uNkulunkulu engiyekela angigaranti but I will still ngimile ukuthi uShembe akayona lento abathi uyiyo. uShembe akusiyona inkolo inkolo engekho. Angifuni ukugxeka, angifuni ukumgxeka ngoba angifuni mangathiwa nje angicriticize. Ngingama ngonyawo lodwa ngicriticize nento baze bayibona. Igcwele inkundla zokuxhumana indaba kaShembe. Hayi ke mina baningi abakhuluma ngayo namanyala awenziwa uye uNkulunkulu wabo lo. Agcwele ku social media. So mabethi uNkulunkulu onjani abuya alokhuza. Sure. Izinto ezenziwa abantu abajolayo. Benza umjonaku nayo into kanti uyajola nokujola. Ukukhula kumide ukuthi ulala nezingane wathi kusho akusho mina ke kodwa nami ngifundela kumide ngayithatha namanje ngiveze. Kuthiwa uShembe ulala nezingane. Kuthiwa phela ngithi uNkulunkulu noma that is why ngithi abafowethu bazoba ngichazele ukuthi bayichaze bona le iqiniso lingakanani le ethi amatshitshi ulala namatshitshi ikhona la ku social media ayiqalwa yimi maybe bayamsukela baqambela amanga ngithi kuyenzeka ke because imedia iyaqamba amanga maybe bayamsukela kungenzeka kodwa ikhona ku media hayi ukuthi isho ayikona ikhona ku media uyabona nami nje bathi ngitshontshe imbuzi bakholwa abantu ngitshontshe imbuzi ngabaleka nazo ngoba imithi nawo amanga sometimes kodwa le ekhuluma yima kona manje ngikhuluma umuntu omehlanganele engikhuluma angisho leyo kujola ngikhuluma ngayo ngoba ngiyazi kodwa nje ngisho ukuthi le ngikhuluma ukuthi ake yena uNkulunkulu angidadi ku media live nje nginingi engakusho ngikumention ngithi lokhu kwenza ukuthi uShembe awumention okubili nje mekubili ungakumention ukunyuza ukumenshina sebefikile abafowethu awumention okubili uNkulunkulu akaganwa akabi nomfazi uNkulunkulu uNkulunkulu akafi akekho uNkulunkulu ofayo uNkulunkulu akawenza umbango uNkulunkulu akabanga namuntu isihlalo uNkulunkulu nje uNkulunkulu ongunaphakade lesikhuluma ngayo makuthiwa uNkulunkulu ozwa amakhaza hayi akusiyo uNkulunkulu umuntu
wakwa Shembe bathi wakwaKhumalo mabesho so ke angeke sithi uNkulunkulu ngivuma ukuthi uNkulunkulu 2 nenkolo yakhona inkolo akathunywanga uNkulunkulu mathunywa uNkulunkulu akakuveze angathi ayibeke phansi iBhayibheli aliyeke ngoba ayikho into ayazi ngeBhayibheli uShembe bathi iBhayibheli labelungu angithi so njengoba ngabelungu akho ukuthi ufuna uthatha iBhayibhelini athi ufakaza ngakho ngoba iBhayibheli bathi labelungu unless abavume ngithena aqala akavuma uShembe ukuthi uJesu uyinkosi bese sikhuluma sizwane ke naye bese kube nabantu bathi ulikhanyane wezeCC ngoba wewasho wathi nayo enye inkolo nje engekho le yeah noma nginganalo ulwazi olukhulu ngayo so kunomuntu kunento okuthiwa ulikhanyane masibheka ngithi ZCC so which means Zion Christian Church yes so Christian kusho ukuthi nabo amaKristu yabona iyangihlupha ukuthi amaKristu ngoba mina ngisaphinda ngiyasho if you are amaKristu inkolo yobuKristu inkolo kamoya yes ayisebenzi ngento eziphathwayo banetiye balibiza indayela yes leyo nto leyo ikhombisa ukuthi abantu bekhalithethile ngaphandle bekhalithethile esingayazi ukuthi ngoba umuntu engavuka eksena ayikhuluma ethi umKristu sure but sibuka izenzo iBhayibheli incwadi kaMateyu 7:15 kuthiwa niyobazi ngezithelo zabo uyabona yes so ngiyabeza abantu bathi singakhulumi ngenkolo zabanye abantu siyakhuluma ngazo ngoba zigceka inkolo yethu uqala zona ngoba makuzoma yona bari mudimu ke bana bamndisa bari mudimu waruna ridula liyana tafuleni mudimu waruna rijali yena ukuthi uNkulunkulu wabadla naye bahlana etafuleni so uNkulunkulu onjani lo hayibo odla nabantu etafuleni uNkulunkulu akahlali nabantu etafuleni hayi uNkulunkulu angahlala emhlabeni ngaba lenkinga enkulu uyabona nje ubushe ngoNkulunkulu ngaba kuba uNkulunkulu wangempela ngabe sikhuluma lutho ngaye futhi angabekho abantu abamdefendayo futhi ngaba uyizwe comment from somebody from olokuzayo so kodwa ngoba kuyena uNkulunkulu umuntu ulwelwa abantu bangakubulala bakubulalela umuntu wabo sure uyabona ngoba sebethembisa nje ukuthi hayi ngikhulu bazokubulala yonke leyo nto leyo namanje bangizala lapha nje ngifondwa abanye mina ekhaya kithi ngaphenduka ngakholwa uJesu ngathi ngafunga ngathi I will die in this way njengo Paul kulendlela le ngafa noma ngama la umuntu noSibhamu athi angisho lento ngoyisho uma sihlale kimi ngifela uJesu mhla ngiyobhabhadiswa ngene emanzini ngangithatha isifungo ukuthi uJesu ngifanayo futhi ngivuka naye ayikho into ngiyosarenda ngithi ngisarenda ngoba nakho ngisabukufa no mkhulu na indaba uthena izangoma amadlozi umoya evunguzayo nje iyavunguza imoya ithatha ipicture engekho uyabona nje ngisho iBhayibheli lithi ngathi ka Leviticus yes chapter 20 yes uverse 6 uthi oyakoba namadlozi ayo lokhu awuphinga nabo uNkulunkulu yobeka ubuso bakhe phambene nalowo muntu sure that is why abantu bamadlozi bahlala benamabhadi njalo behambe bayofaka ikhumba because uNkulunkulu bafulathele bona bacabanga bafulathelwe abantu abangasekho kanti bafulathelwe uNkulunkulu incwadi kaJohn chapter 3 verse 36 uthi uNkulunkulu uthi uJesu lapho okholwa indodana nokuphila okuphakathi ongakholwa indodana intukuthelo kaNkulunkulu hlezi phezukwabo bona mabebona belaba namabhadi beba nenkinga bahamba baye eNatal or baye lapha baya khona bayofaka isikhumba ezandleni of which inkinga ayikho kwabaphansi inkinga kwabaphezulu inkinga uNkulunkulu usuke fulathele uNkulunkulu ayamadlozi yes not amadlozi neda ngithi basuke baye kwabanye abantu abanomoya lona kaSathane wamadlozi and then base bebhula bathi yidlozi kodwa uNkulunkulu kahle lithi iBhayibheli intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwakhe uJohn 3:36 verse yes intukuthelo ihlezi phezu komuntu ongakholwa indodana kaNkulunkulu so ungayihlaba imbuzi be100 ingakho umuntu wedlozi akekho ngathi into zakhe ihamba kahle engaya namhlanje awulungisa kuthiwa ukuthi zonke ziyabheda into zedlozi lalela ngichazele uyabona umuntu okhonza idlozi engaya namhlanje afika abhule kuthiwa hayi yenza umsebenzi kagogo awenza namhlanje kusasa athi uyabuyela bazomkhomba kagogo omunye futhi baphinda athi uyabuya akwenzeki kuthiwa into zakho ihamba kahle akwenzeki
hlala kuyincifici hlala kuyinqifi ngingakho abanye fica izikhumba zaziningi ezandleni sure bazama ukuthi wenze into zibe kahle azibi sacred azibi right bese kubethiwa bathi amadlozi labantu okuthiwa yinyanga noma izangoba ngibakhulumeli kodwa ngithena ngiscroll lapha ngibona kumalo nabathi bayalifunda iBhayibheli ukufunda iBhayibheli akusho ukuthi uyakholelwa eBhayibhelini hayibo ukholelwa into eshe iBhayibheli iBhayibheli lithi umuntu makakholwe uJesu umuntu ophilisayo uJesu kubizwa igama lika Jesu akuthathwa isihlahla esinye hlanganiswe nesisihlahla uthi uphilisa abantu uthi wena unikwe abaphansi abangobani obani abaphansi ngoba ngishilo ngathi iBhayibheli lithi uma umuntu efa lento ufuna ngichaze uma umuntu efa uthi umuntu ufile kusuke kuphuma umoya lo wafaka uNkulunkulu incwadi kaChapter 2 Genesis verse 7 wamphefumulela emakhaleni akhe lo moya uvela kuNkulunkulu sure bese abakhona spirit number 2 sokuphila la emhlabeni lo moya lona kuthiwa mangabe kuthiwa hey ngathi angizizwa ngathi ngilula bahambe bayinyangeni bawufaka izinto abanye banezingcweba abanye bananani omunye uthi ememva kwakhe engakaqhamuki kuweme engapha uzwe ikhanda lishwabana ilezinto le labo moya bagcwele kuyi uma efake umoya wakhe kusokuphuma umoya wakhe uma efa umuntu uya kuNkulunkulu bese lo moya lo kade lokho ufakwa yinyanga ufakwa yinini ezangoma ufake lo moya lo usala lapha emhlabeni uba lapho umuntu ofele khona yiwo lo landwa ngehlahla lomphatha okuthiwa mase kuhamba kuthiwa siyekhaya manje Mr Mbatha singasho ukuthi lo moya uyidemoni umoya kaSathane umoya amademoni vele idemoni ingelosi idemoni makuthiwa amademoni ingelosi kodwa ingelosi kaSathane uyabona akusiyi umuntu ofile ubaba wami nje washona akalona idemoni sure kodwa umoya omubo oqhamuka ngelanga ngaphupha ngiphupha evela ubaba ngakhuza ngathi ngegama lika Jesu hamba moya omubi moya kaSathane ngoba wa disappear from that day because vela kusiya umoya kwababa ubumphuphu ubaba wakho eshonile ngaphupha lo langa kanti idemoni leli elifika kimi so ngakhuza ngathi should la mademoni asebenzisa wona lamaphupho asebenzisa avela amademoni asebenza ngamaphupho ingakho bonke abantu kufana nayo le ndaba kaShembe indaba kaShembe kuthiwa bonke abantu bathi uyamphupha ungabuza mina osami ngangikula lo muntu ovela afika kimi ngephupho wangiphelisa indaba le amademoni amadlozi baphupha izinto zenzeka phupha nabogogo baphupha gogo wakhe wafa kudala uSathane indlela ezanga uthatha iimage yami ezenganeni yami azokhala athi ngilambile ulamba kanjani into efile sure ulambile makuhlatshwa udla bona labantu so mkhulu kune video ekhe ya trenda la lo mfo eqhatha ivideo wayishoota I think bangisendele leyo video leyo bekunika imali kuthiwa undongo uShamaso angakithi and uyinyanga leyo muntu inyanga wakunika imali azange uyiyeke ukuthi amademoni ayikho imali yomuntu okokuqala okay akekho umuntu othi imali yami le ngoba imali yenzelwa ngumuntu othile yenzelwe bonke abantu 2 ayikho imali yamademoni amademoni akwazi ukwenza imali so ayikho imali eqhamuka emademoni nekuthiwa amademoni noma ngaphathwa idemoni ngezandla ngayithatha imali ngiyiphathe ngezandla nje le mali kalokhuza ngayithatha before ngithenga ngayo ngakhuza amademoni angijwayeli ngakhuza amademoni ngathi inamoya avela apha amademoni kamkhwanazi inamoya kamkhwanazi ningangijwayeli kabi hambani kwamkhwanazi ngibuyisana imali la kimi athatha imali ngathenga inyama ngadla imali noma ibuya hapi noma ibuye endumbeni sidle mkhulu nayo lena abayiphethe abazalwane abathi ingcwele ayikho imali engcwele noma nalo kunikelwa ngaye enkonzweni isuka somewhere yabona nethi ngeke usho ukuthi ibuya kodwa isuka somewhere sure ayikho imali engcwele so uthi noma ibuya hapi siyayidla imali nje imali mombe uphi imali ngithatha inyama imali ngifake emlonyeni ngothenga inyama into engithanda kakhulu inyama mina bakubulalela inyama mina indoda umzulu edla inyama so na indaba abantu banokuphambanisa noma ngathi kuthiwa no umkhulu umuntu naye unesiko lakhe noma sithini ngomuntu osindisiwe osapractice ama culture akasindiswanga ngoba ukusindiswa phela kusho ukukhishwa
ukukhishwa entweni. Yes. Yeah. Manje uma umuntu esahamba ukhonsata emadimoni imoya emadlozini ahamba ukhonsata inyanga akusiyi umzalwane loyo. Okay. Hayi akasiyi. Shuthi umuntu osindisiwa akunasiko kufanele aliyenze akunasiko. Akayenzela abadala akakhulumi nabantu abafile lutho ukhuluma ufunana emathuneni ngoba sinoNkulunkulu esikhuluma naye thina. uNkulunkulu ngiyazi abantu ba contracted izinto kabi but no Jesu naye idlozi. Yeah. Umehluko ukuthi uJesu wafa wavuka. Okay. uJesu wavuka literally. Wabonwa ngabantu. Yes. Uyabona? Yes. So idlozi kuthiwa livukile kodwa siboni lutho. Nabo baliphatha bengaboni lutho. Sure. So uJesu wavuka. Njengoba sikhuluma nawe nje location kaJesu usezulwini uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyaphila. Sure. So uJesu akasilona idlozi. Asimbale emadlozini uJesu. Othi idlozi uJesu akalaze kwadlozi lo muntu. Kuthiwa naye uJesu wa practice amasiko nayo benesiko. La elithini. Kuthiwa ubeke imjuda. Akasithi uJesu uprofetiwe ngaye. Okay. From Genesis. In fact from Genesis 3. La khona iBhayibheli lithi inzalo yomfazi iyochoboza ikhanda lenyoka. Okay. Bese kuthi inyoka ishaya isithende. So zelo esifazana. Lo muntu okuthi uzelo esifazana uyinzalo esifazana kushiya uJesu. Encwadini kaGenesis chapter 49 verse 10 uJakob uqamba abantwana bakhe amagama. Uma efika kulo igama lokuthiwa uJuda ngoba amaJuda kuthiwa amaJuda kushisizwe abantwana abazalwa uJakobe. Kuthiwa ke uma efika kuJuda uthi intonga yobukhosi ayikuphela kuweJuda. Sure. Azafike uShilo mafunda iOld version yeBhayibheli. Azafike uShilo bese lithi izwe zonke zona mathela kuye uJesu. uJesu uzelwe umJuda. Kahle uJesu wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Igama lakhe kuthiwa ulizwe kaNkulunkulu. Yes, uJohn lo. uNkulunkulu ya. Ma uNkulunkulu edala uJohn 1 verse 1. Ma uNkulunkulu edala umhlaba wadala ngoJesu. Lithi iBhayibheli verse 4 uJohn 1 verse 4 uJohn uthi akukho lutho khona emhlabeni ongenziwanga uJesu. Yes. Ulizwe. So ushembe uNkulunkulu okhande emuphi umhlaba wenzeni? Baqamba amanga bathi ulwandle lwakuthuza ushemba amanga la hlaza amakehla bathi kuse museum leyo nto le museum wakuphi sambe museum kangaka thina imuphi lo museum abakhomba ukuthi imuphi bangazikhomba ikolosi la kubathi museum lakugcinwe khona into zakashembe sure zamanga so amanga uqala 1 ukuthi ushembe wavimbulwa amanga lawo green lie. Number 2 amanga bathi ushembe waguqula isihlahla wasenza umfula efuna ukubhabhadisa usho ukuthi akwenzanga lokho amanga lawo mara besingekho mkhulu kodwa ke kungabe kubhaliwe ngabe siyakuthola kuhistory nakugugula nje magugula ungakuthola ayikho into eyenzeka le event okuthiwa yenzeka ngisho uShaka mawufuna uShaka uyagugula kuvela uShaka kunabanye bathi naye uShaka naye uwumprofeti uShaka umprofeti wakuphi ngizwa abanye bathi uShaka naye uwumprofeti aya ngithi kune history ethi wa prophet ukuthi abelungu bazovela abandla bezimhlophe and kwenzeka so we don't believe it's not everything is a prophet khona ukuthi ubone into ngawo amadlozi ake ngikhulume le into kamadlozi amadlozi akhona yes into engifuna ukuyehlukanisa amadlozi akhona ahluke kanje amadlozi akuyena umuntu owafayo amadlozi umoya kaSathane uSathane ingilozi kaNkuluNkulu vele uSathane lo kwakuthiwa uLucifer unqondo loyo uSathane angavela la njengomuntu avelela eminyango angongoze amela wena uthi ubona umuntu kanti into kaSathane sure ekhandwe uSathane ingakho kuzokuthe mawuhamba kwendawo uhlangana nabantu abafishane imagic kaSathane le ayinika abantu ukuthi bayenze baze bachoma abantu bathi mina ngihamba nabantu abafishane labantu abafishane imagic kaSathane ayikho enye into usho tikoloshi noma tikoloshi lezi zinto zikhanjwa nazo ama magic kaSathane lawo mawufinye usuhamba esigodlo wazofika ekujuleni kaSathane uba ukhokhololo wenyanga engakhanda umuntu ohambayo uyabona but not that leyo nto leyo iqhamuka kuThixo sure iqhamuka kuSathane ngoba efuna iBhayibheli encwadini ka2 Corinthians uchapter 11 evesini ka14 lithi iBhayibheli uSathane uyaziguqula ingelosi yokukhanya
Okay. That's why ungamangali uma uthi uyaphuma ngelanga kushona umuntu uthi uyaphuma la ubheke encwabeni la kuthola ukukhanya kuthiwa isipoke bani uyapoka kade ebulala abantu cha usathane ufuna uguqula ingqondo zabantu kuleyo ndawo ekholwa amanga usathane udila ngeingqondo sathane okay sathane ukuthi uyaqhamuka wendawo khona into okuthiwa iminxa lesikhathi ngasindiswanga bimningi ngapha ngasikhathi udlula phansi kwesihlahla ubone umuntu eme phansi kwesihlahla mawuthi ubheka phansi akana inyawo iminxa sure so ke umsebenzi kaSathane le abantu abangenzo ngathi asazi ukuthi uSathane usebenza kanjani uPaulo uthi asingabe abantu abazana abangawazi amaqhinga kaSathane uyabona sure so mkhulu ngiyafisa ukuthi abantu basizakale because izinto oyikhulumayo nami ngiyafunda especially izinto ezamadlozi ezamasiko into bengazazi nami ngiyafunda kulezi zinto oyikhulumayo bese ngifuna ukunderstand for especially for our viewers ukuthi sithini ngabantu namhlanje abayinyanga zigcwele inyanga namhlanje angithi manje ingakho sikhuluma la asikhulumela ukugxeka ishembe yes sikhulumela abantu abakhumuke kulezi zinto zakwaZulu bakhumuka kanjani abavuleka umqondo ukuthi besikhuluma nje umuntu akavuleka umqondo ayeke ukulwela into angayazi umuntu akakaphile abe original ayeke abantu ukuthakathana sure bathatha into kaSathane babulalane ngazo abantu abayeke ukulandela izinto engathi shu uyabona izinkolo esingekho bayodliwa kudlalwe ngabantu pheka nje manje bane hope yokuthi bazwe ezulwini kodwa bathatha abafazi inqwabe izingane ezincane bathathe lokho angazi ukuthi umuntu athatha umuntu noma imuphi ukuthatha umuntu wesifazane akuna age ukuthi umthatha manje neminyaka engaka uNkulunkulu akayibekanga leyo age so umuntu umthatha noma ngakani mawusubonke ngaba umfazi naye ayibonke ngaba umfazi lo muntu uyamthatha awumntshontsanga musa awumuntu engulanga unikhulumile navumelana sure so kodwa ke ngala lokhu vele kubapakelana abanye ugcina besebelana nabanye abantu nje ngoba uthothi ikhehle lingaka nabafazi abawu5 uthothi ngidinwa koyedwa nje kwesibili sekunzima ukufika kuye lengane ihleli lapha engane yabantu iyasha ifuna indoda ayisenawo amandla okufika lapha ngenxa abafazi abaningi abanye nje ingane abakwazi nje ukuzondla so mkhulu because uyayithinta indaba yamasiko lento yokuya entabeni siyojwabu into endala leyo thina besikwenza ngeshoba lenkomo okay ukuthi uthatha ijwabu lelo libophe ngelokhuza ngeshoba lenkomo bakubophe bathi nqi kuze uhlale nakho kuze kuyinqamukele yabona yes manje akulona nje isiko manje kuthiwa isiko lokho usuke kwenzela ukuthi unganuki la ngaphansi okay wakwenziwa kaseqaleni nokuthi ungabi nesikhumba but manje bona sebekwenza isiko ngoba yonke into yabantu abamnyama ivele iqhamuka isinomoya omubi phakathi noma bekuyinto eright ngalento yenziwa nasesibhedlela yes esibhedlela ayidingi nokuthi uzohambe kuthiwa uyobuyiswa ngenkomo entabeni kanjani njani into engadingi yonke lento but because abantu abamnyama bana le concept lapha enqondeni yabo kunabazalwane baya entabeni abasindisiwe baya entabeni baze baya entabeni bofunani yini mabefuna ukusika lento bangayi esibhedlela angithi amasiko mkhulu bathi uma engayanga entabeni akasiyinsizwa noma kunegama nje abalishoyo nje bathi inkwenkwe bathi inkwenkwe yes inkwenkwe mangayanga nami ngangashumayela ngapha kwamajobe ngoba magibili le Eastern Cape hlangana amadoda sengichaza iBhayibheli ngaqeda bathi ke awu lona ngabe siliva kakuhle leBhayibheli ubelichazwa indoda manje lichazwa inkwenkwe bathi ngaze nihlale inkwenkwe bathi ijwabu lingaka ijwabu hayibo yabona so ngiqonda ukuthi kodwa ke abantu bakuthanda yonke into basikozisa bathi isiko ukusika ijwabu ngasika nje enkomeni ungayanga kule ntabeni lapha sure so mkhulu ngiyafisa ukuthi abantu ba-understand lokhu okukhulumayo especially indaba yamadlozi ngoba abantu bayathinteka ngendaba yamadlozi amadlozi angiphinde ngikusho idlozi akuyena umuntu owakini owafayo okay umoya kaSathane okhohlisa ngawo wena
livela ngathi ubaba wakho akuyena ubaba wakho loya akuyena ugogo wakho loya umoya omubi kaSathane idemoni angiphinde ngisho idemoni akuyena umuntu wakini owafayo ngoba lo moya osukuhlabela akuwona ingakho lento iyayibulalela uma ungahlabi idlozi lifuna igazi Sure. umoya kaSathane ophila inkukhu imbuzi yonke lento yonke into yakho ilungiswa awuzwanga inyanga nami ngiprofeta ethi indaba yami ngalunga ngembuzi ebomvu wayibona imbuzi ebomvu uprofethwa inyanga lona phela umkhwanazi ngoba ekunika imali nje unika nesiprofeta uzama ukungiprofeta phela uyaprofeta uthi wakubhosa KZN baba umkhwanazi ya wakithi impela wangakithi lapha uyafika ngapha eGoli ngiyafisa uhlala naye baba ubaba umkhwanazi ngakulandela yena ephila uzombona because abantu bathi sithatha iside elilodwa maybe kufanele kuhle ukuthi sihlale nabantu nabantu abakhonza bangamaNazaretha kuhle futhi ukuthi sihlale nabantu amazesisi wangakafiki kimi but ngiyadlulisa lesi simemo if khona abantu bangamaZCC please my WhatsApp is available for you usho ukuthi mina ngwasesiyoni angivumelani nobaba sizwe isite lakho ngamaZCC phela ngeke labantu bagcwalisa amabhasi baye eMoriya bangathukani umuntu awuphili ngenhlamba usubiza inhlamba engaka uthuka umuntu onjengami omdala kangaka uma ethanda ukungithuka ke ngithuke kodwa mina ngiqonda ukusho ukuthi inkolo yakwaShemba akuyona inkolo yobuKristu one ayinalo iBhayibheli layo ba misuse iBhayibheli lethu lele silifunda lamaKristu abaliyeke iBhayibheli bayikhulumele njengenyanga nje sure uyabona number 2 iZCC angazi noma lifunda iBhayibheli kodwa ke mabelifunda nabo abaliyeke babe neBhayibheli labo lenkolo yabo uyabona sure so kusho ukuthi ngamanye amagama bangalwe bangathukana hayi mana ukuthukana kubi ukuthukana that's why mina so inkolo kusho ukuthi lento yokuthukana kahle kahle inkolo yipi evumela ukuthukana because uthukwa abantu abakholwayo but ayikho inkolo evumela ukuthukana nje ilaba iwengu lezethukanayo ilabantu laba nje ngisho uma kudlalwa ibhola abathatha amathini bajikela egroundini angeke ifavor umuntu ofavor iPirate or ofavor Chiefs oyimember angempela ongajikela ithini elokhuzela egroundini sure thola jikela nje umuntu ohamba nathi omayibona badli yena uyaqala ukudla imember yangempela yento angeke yenze wrong iyayihloniphe into yabo noma ngabe kuthiwa nenkolo akekho umuntu okholwayo ongananembeza uphatha isibhama afuna ukubulala abantu ngaso dubula umuntu wesibhama kuthiwa inkomo lo muntu uyakholwa number 2 akekho umuntu okholwayo othi masifuna ukukholwa onenhlamba athukane nje inhlamba enkulu engaka ngomama phela ungafunda la comment ingakho mina ngifunda ngibuke ngihleke ngidlule ayiko leyi uze unkosikazi wami uthi hey vala WhatsApp wena uba block ngithi ngeke ngiblock umuntu abakhomment basho lokho abakufisayo nami ngibuza okay but abanye ihlobo zami neyihlobo zami zegazi nazo ziyathukana hayibo abanye bathi mazelapha uJesu abanye basho lokho manje mina nginothando kaNikwa uThixo mina akekho umuntu noyi1 engimzondayo sure one nje phezulu ngathi mangicabanga ngithi lo muntu lo ungimise kabe akekho ubathanda bonke ngisho lapha enkonzweni baphuma abantu baphume bangithuke basho yonke into abayifunayo kusaza ngihlangana naye baze bathi bazalwane hey wena baba uma ngabe umuntu esithi simela wena ngithi angifuni umuntu mina nginommeli uJesu sure uthi munye umlamleli yeah uJesu usamile kuJesu uJesu ngiyaba invite abafowethu abakhonza kwaShembe ikhona impilo kuJesu ngiyaba invite abantu abakhonza kwaNkhanyana ikhona impilo kuJesu nabe enyanga ayeke ukunyanga phansi zizoba abaprofeti beqiniso zamukela umoya nale inyanga zaba profeti kahle ngaba profeti phela inyanga iyakubhula ubone ngempela ibone ngempela into oyiyo vele yes kodwa ngithi Deuteronomy 13 verse 1 uthi uma kuvela kuwe umprofeti noma umphupho wamaphupho a prophet is into ayishoyo ibe njengokusho kwakhe kodwa mayithi khonza omunye uNkulunkulu uthi ungamlaleli umprofeti
That is why bengimlalele ekhuluma ngeprofeta ngilalele ngithule nje ngithethu. Ngidake ngithule ngumfo kaMbatha ke ngilalele. Washo wathi wena washo nabantu basekhaya washo nomfazi wami ngaphika ke umfazi wami lo wambiza. Oh kanti uprofeta namanga lo muntu. Akaprofetanga manga iqiniso. Oh ukhuluma iqiniso. Ukhuluma iqiniso zonke into abayikhuluma eziqiniso. Okay. Nale mbuzi uthiwa uye lo wathi indaba yakhe ingaluka ngembuzi ebomvu. Ebomvu. Leno beyisholo ke leyo lemvule ngayilathela isikhothi. Athi indaba yokulungisa ngembuzi. Mina indaba yami yehlula basekhaya. Sure. Ababengitshela ukuthi isabhethe into zami ngingakwazi ngenampahla ngenalutho ngingenamuzi ngenalutho nje kubheda beze kimi bazongitshela bathi wena mbongiseni kuyabheda wena hamba ohlaba noma inkukhu ngathi next angihlabi ngisho inkukhu ngisho noma ngihlabi itshwele angeke ngihlabe angeke ngibhawe komunye umoya ngikhonza uJesu yedwa munye umlamleli ebisheni baba mina inyanga eziningi ngake ngazama ukuya kuzo ngithi ngizama nami ukuthi ngibe lokhu ngifike ngijikiswe inyanga ngithi hamba wena into yakhe ngaphila kuphela ngoJesu ngahlukana nenyanga from that time inyanga ikutshela ngoJesu ukuthi ngitshela ukuthi angihambe ngekuJesu wena uyikholwa wena bebaningi abantu ebhenjini sihleli nabo sure uyabona na ukhwazama ukuya kulezi inyanga yizo zokuthumela kuJesu ngithumela kuJesu uthi hamba kuJesu khona nje idume kakhulu ngilayisha abantu ngisasebenza komunye indoda eyikholwa ukuthi waundamani ngilayisha abantu from le Western area ngibayisa kwamhlaba yalingana wavula uphuma nje lo muntu akangazi wathi ubani uMbatha wathi baba ngicela uhambe hayibo ngathi why nginami ngizofuna ukuthi cha wena into usizwe wakho alukho la hamba kuJesu wathi hamba kuJesu wavele wakutshela nje ukuthi hamba ukuthi waqosha wathi hamba kuJesu wena usiya ubelong la wathi abantu abuyini bangalandeli inkolo zabo walwa nje umuntu ngagcina lapho uphinda ngithi ngiyenyangeni sure sure ngoba kwangiphatha kabi ukutshelwa inyanga ngoJesu wami ukuthi ngibaleka kuJesu mina ngizakuyo ikutshela iqiniso vele ubalekile leso sikhathi ngibalekile ya ngibalekiswa ukuthi into engiyifuna ngiyithole so ngadecide ngathi I will never go inyanga noma ngagula kuthiwa nakho na inyanga ethuzo makhelwane ngeke ngiye kuyo ngeke ingakho mina inyanga ngiyibuka njengomuntu nje lo ade ngiprofeta ulo umkhwanazi ngimlalile ngithula ngathi wakhuluma bengiphike ngento eyi1 ukuthi ekugcineni uma engitshela ukuthi ngiye endaweni ethile ngiyomtshela ezwa ivele yanqamuka ivideo yakhe sesikhulumela ngamloma ukuthi mina anginayo enye inkosi ngaphandle kaJesu uJesu kuphela umile la kuJesu uJesu angazi ngambeka ngithuyini uyikho konke mina ngineyimoto una yonke into ngithola ngoJesu hayibo so ngizoya kanjani enyangeni ngizoya kanjani enyangeni and awuphiki ukuthi izinyanga ziyaprofeta awuphiki ukuthi ziyalapha futhi angiphiki inhlobo kodwa mawuthi uyakholwa phuma enyangweni uma umuntu ekholwa ukholwa ukuthi ayezulwini awuhlala nothixo sure awukholela ukuthi wamfundisi niyaya ezinyangeni kodwa nihamba ebusuku phela la angithi mhlambe khona abakwenzayo manje mina angiye enyangeni laba abakwenzayo mfundisi sithini ngabo laba bakhokhobayo ebusuku abakholwa uJesu igebengu lezi abafundi lezi igebengu ngoba akusho ukuthi lapha emaKristu nazekho igebengu zigcwele igebengu ezibiza ngamaKristu kodwa imisebenzi yabo ibakhomba ukuthi ababona abazalwane it's not that njengoba sikholwa sonke si right yabona abanye baphatha imithi ba manipulate abantu ngabo ukuthi banikele imithi bagcobisa izinto ezandleni mayekubeka isandla phansi waphansi ifakale makwa wenza encounter ngamehlo naye uvele shawe lightning umuntu awephansi imithi yonke le imithi yenziwa zinyanga senziwa inyanga namhlanje zinandaba nomfundisi ngoba abafundisi bagijima baye kuzo inyanga yabona sure mawuthi umfundi inyanga ayinamsebenzi nayo uyakwazi abafundisi bahlala bela kuyo bayokwelashwa so ke ukukholwa komuntu umuntu ukukholwa kufuna okwakhe umuntu mayithi uyakholwa uJesu funeka akholwe uJesu ayeke izinyanga and ayimele into ayishoyo ayimele into ayishoyo umuntu sure mina ngimangala kabi labathi bengiphendula abanye baphendula kabi abafundisi abanye abazalwane bethi ngifunani enkolweni zabantu ushumayelani kanti yena ngoba neshumayela umuntu oyinyanga yeke ubunyanga eze kuJesu shumayela umuntu okwashemba yeke ushembe eze kuJesu ngoba iBhayibheli incwadi kaChapter 4 verse ka12 incwadi yezenzo uthi uPeter likhe elinye igama elinikiwe ebantwini esingasindiswa ngalo igama likaJesu kuphela so umfundisi ngathi
ngonile ngokhuluma ngoShembe angonanga ngikhuluma ngoShembe Shembe kufuneka athethe labantu bakaThixo sure baye kuNkulunkulu naye uqobo uShembe angaza afe kodwa sabantu ethi yena uyindlela neqiniso bese bethi kwakhuluma abelungu bamkamthinde uvumelana ukubizwa ngendaba ngento kaJesu yena engayena uJesu sure ukuthi amagama uShembe mabaliyeke iBhayibheli abaliyeke iBhayibheli 2 bayeke lenkolo aphenduka kholo uJesu kholo uJesu uma ngabe umprofeti akabe umprofeti ovumayo ukuthi uJesu inkosi lithi iBhayibheli umuntu ongavumi ukuthi incwadi kaChapter 4 incwadi kaJohn 4 1 John chapter 4 verse ka 2 no 3 lithi iBhayibheli umuntu wonke umoya ongavumi ukuthi uJesu uzile uyinkosi uthi lo moya kaAntichrist umoya kamphika uKristu uma bephika bethu uJesu akuyona inkosi lo baphethe umoya kamphika uKristu sure so people must stop ukukhuluma bethi asingagceki ezinye inkolo iziphi enye inkolo ufuna zibe khona imela negama likaJesu sure makukhona enye inkolo siyayidismantle leyo nkolo ngegama likaJesu sikhumula amabhawodi siyenza paralyze in Jesus name mfundisi usayithinta indaba yezangoma and ngiyafisa ukubuza lokho ukuthi iminyaka yakho indala and isumkhulu manje uma ngathiwa nje sikwenzela ihonoring kunalento ekuthiwa ivesting angazi noma uke wezwa ngayo bekufaka ingubo laphayana izobupostoli kube nama deacon nama bishop archbishop eordain ngingabatshela nje ukuthi bayagula amakhanda abasangena mina ngilindele ihonor from God hayi abantu mina lo ngithumile uyena ofuna kangihonora hayi abantu abangangithumanga uzongihonora ngowakho wena ngisebenzela wena yini ngoba kunomuntu thina amaKristu sikade ukubonga uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo okwamanje siyasebenza noma siyahlupheka noma senjani kodwa sizigqila zokulalela uNkulunkulu sure not ukuhonora abantu oba once where you uthi uJesu encwadini kaJohn uJohn chapter 5 emavesini ko 43 uthi u39 uthi nihlola imbhalo ngoba ndinokuphila okuphakade kimi uthi uJesu yona eqinisa ngami noma efakaza ngami bese ethi ke ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa enikana udumo omunye komunye uningakholwa kanjani ngoba nina nifuna udumo oluvela ebantwini sure olungaveli kuNkulunkulu so ningakholwa kanjani into ehlula abantu ekukholweni udumo bafuna ifame eqhamuke ebantwini that's why abafundisi benza noma yini ongayicabanga into eqoke ebhekele ufuna nje ifame akafuni lutho ufuna udumo oluvela ebantwini our pastors they don't know ukuthi baphilonga kuphi mabe phenduka bachitha ingubo enkulu bachitha amampurampura manje kufika igenge entsha ethi yona ifundile itheology usho le theology ihamba landa ingubo lezi ezenziwe esikoleni mangabe uphase nabo yazi abantu abakholwayo behlulwa abantu abangakholwa kude ngendlela ongabuka ngayo abafundi bakhona abantu abangakholwa angeke umuntu ongakholwa honor abantu nje engafundanga uyokwala ngona hamba yoyibhala into ayiphase ukuza honorisha honor yilo akade ngifundisa awuhonora umuntu onganayo right yokuhonora ungihonora engaziphi ngoba ngishumela ivangeli kaKristu ngifundile ufundeni itheology ngudokotela Mabunda ake ngithi ekukholweni lento yobuKristu awukwazi ukuyofundela udoti bese ubuya uthi uzomela ubuKristu ngodoti angikuzwanga mfundisi awukwazi ukufundela yini udoti imfucu lento uzibabona abantu betheology ungathi bayagula uvela umuntu enza into oyibona leni iphambene mawuthi uyambheka lo muntu ukuthi wasifundela ukuthi abantu bamanje bafundile uma uliqhaqa iBhayibheli kufanele isilungu sakho sibekisele namavesi wa break kulungile ke lo angali ngoba uthi udoti mfundisi no udoti ilento ababuye bazoyenza ngabe buye eBhayibheli yeah bayiningi abantu abazenzayo laba abantu laba bakhuluma yonke into bathi omunye wayethi kufuneka kube neinformation
of which iBhayibheli akukho lapho khona ukuthi elidiba ne-information ngani information yokwenzani eish ngangenisa zweni information no mfundisi inkulu le topic oyishoyo I think fanele silenzele ilanga uyichache kahle le ndaba ye theology hayi because kuningi nje okwenzakalayo theology esingaku understand nesiku understand ma invest kuthiwa ma investile egqoka lengubo zabo zabo efana ngathi ingubo yomama le engathi maternity ayibona ingubo enengalo enkulu nalena engathi maternity le ufingi enomfingizo la bese lenga lapha uthi ke mabeqeda ukugqoka yes uthi ngifuna bonke abantu abavestile abeze ngapha basuka ke bagijima bayakho bagqokise nengane ezincane bathi ama Levites abantu nengane ziyafakwa le mpurampura kuthiwa ama Levites zigcoka kanjani ekhala kuza lezi ezinkulu kunamakhala amaningi nje kodwa lo begqoka amakhala zangathi nokumhlophe nokunjani njani bahamba phambi kwalezi ingqungquluke egqoka endlini iBhayibheli lithi indoda mayingasifaka isigqoko mayikhuleka iprofeta bona abalinaki iBhayibheli ababantu ukuthi iBhayibheli lithini umbona isigqoko dwa uhlele endlini uyabona kana ndaba noNkulunkulu uyabona so mina bayenze ngayinyanya lento kuthiwa itheory ngiyanyanya nje yangicasula ekukholweni ngoba iletha abantu abangahloniphi abantu abangamhloniphi noNkulunkulu abantu abangathobekanga abantu abaphakama abane pride enkonzweni phakathi mfundisi uyalila indaba ukuthi ordination is a cult kuthiwa abafundisi kwenye indawo engaya kuyo kathiwa besemncwabeni kathiwa angazi bokuphi lo mncwabo kufuneka kube nabantu bamakhola neimpurampura zakhona angithi uyabona ukungcwaba nje kune fashion ukuthi kufanele sigcoke impahla ezabafundisi into efana naleyo enhlanhla ke mina ngibizelwanga ungcwaba okay shumayela ivangeli ukungcwaba kusizona into zakho ngiyangcwaba nokungcwaba kodwa kuyona into engiyiphumele ngoba mina ngikhule ukuthi abantu bephile so ngeke ngize ngenze ingubo yokungcwaba oswenke emncwabeni angeke usho ukuthi bayasoyenga mfundisi phela umswenko wakho baswenkela umncwaba ukuthi ushonile umbona umuntu ayigqoki lento makuthiwa uyongcwaba ufaka yona makuthiwa uyashadisa ufaka yona hayi mfundisi asiphinde sithi indaba yeordination inkulu indaba yeordination inkulu indaba yetheology cult enkulu abakuyo babona uyabona nje once umuntu afaka iring akwa right ngakwa right ufaka iring baleka ngenyawo zombili ngoba iring ecovenant angeke ufake iring ungena covenant namuntu ushade nebandla ibandla likaKristu futhi siphingi leso shada nomkamuntu ibandla ingodusi lathengwa ngegazi lotsholiwe ibandla akekho umuntu ofuna kashade nebandla sokuthi lamaringi nawo icult lawo cult kaSathane afunana ekolweni ngoba abantu befakwa abanye becabuziswa nawo lamaringi uyayibona ke nje ayibona sekucabuza iring awulalele nje kufana ukuthi uyashada kuthiwa sokhuleka umuntu ukhulekela insimbi iring lento yalahleka ngelanga ukhulekela insimbi ayikhulekela iring makukhulekela faka lento uphume kuyo faka lento uphume kuyo ukhulekela umuntu hayi insimbi khulekela insimbi khulekelelalani fundisi ngoba abafundisi bewafaka ngaka amaringi itayela necult ngiyakutshela phela ngabe noma ubani unayo iring iring le inendlela yakho yokufakwa uvela uthenga isitolo ifaka ayithenga nabadivosile bayawafaka amaringi ufaka iring ngapha nangapha sure shothi ngidle phansi nje ngabona umuntu ofaka iring hayi baleka ngenyawo zombili icult leyo unemkhuba eminingi kabi umuntu wamaring eminingi kabi sure mina ngenhlanhla abafana ngiyabathanda mina ngithanda wonke umuntu nenyanga ngiyayithanda nezangoma ngiyayithanda ngiyabathanda abaprofeti laba bamanga futhi nabakashe angibabalekeli phila nabo ngixoxa nabo iargument ngiyenza nabo sixoxe sinqoko ukuthi cha lento yakho iwrong kodwa ngibabalekeli ukuthi ngifaka ijubane ngibabalekela cha ngiyazi mina ngibethe ingubo kamoya ingubo yaphezulu ngenwa into zabo noma umhagila umosheki noma ngamhaga ngimoshe indawo babumbathi kuyafunda ukuthi siphinde sikhulume wena wala ekhaya amen uthinta indaba yamaringi ngiyacabanga safanele sichache ngifuna ukuyizwa kahle indaba yamaringi because baningi abafundisi abanamaringi so angifuni ukubalekisa abazalwane emasontweni so kungcono uma sihlalise phansi
si break abantu ba understand. And also nane emakhaya if ukhona one revelation noma one information about lama ring esiwafakayo afakwa abafundisi lana, futhi ngathanda ukuthi ukhuluma unayo le ring. Kubhlungu ke ukukhulumela into onganayo ngoba kwesinye isikhathi awuyazi ukuthi umuntu onayo uyifakeleni. So ngiyacela abafowethu if une ring you want to explain indaba ye ring uthi umfundisi asilwe la ekhaya siyacoca la kwa Gifted Media will always make sure ukuthi we touch every angle ye spiritualism to make abantu to be aware. And also bafowethu touch me on WhatsApp, sihlale phansi sikhulumile ngendaba yama ring, sikhulumile ngendaba ye-ordination. Ngiyacela kakhulu uArchbishop ngiyazi ibona bane onolwazi, ngiyacela sihlaleni phansi siqoqeni indaba. Umkhulu available noma kuumuntu ohlala asendaweni ebusy phansi phezulu ngeministry but available uma simbiza sihlale naye phansi. So ngiyani invite abafowethu kungabukeki ngathi siyagceka, angifuni nami ngibukeke ngathi nami sengiyagceka manje. So asibagceki ngoba usho ngithi mfundisi, so they are welcome ukuthi beze like. And also bafowethu asi commenteni, asi subscribeeni. We can't having more viewers sibe na less subscribers. So ngiyacela abafowethu kunomunye uzobhala i-essay ende e-comment thola ukuthi aka subscribeile. So ngiyacela abafowethu subscribe bafowethu, subscribe uzongibona subscribe, make sure you are subscriber and also you are like, you share. Uma uyitholile iclip encane hamba uyobukela information egcwele ngoba abanye bathatha ama clip la a short bahambe boyenzela into zabo kuma social media bese uyothi so kuwe kusona so kanti kuhle ukuthi uye ku channel uyobukela the full video bese kwabafowethu laba abenza ama content create bafethu kuhle ukwenza i content create. Kodwa ngiyacela abafowethu credit this channel. Angeke omunye uvele wafaka ivideo laphayana wafihla ilogo ye Gifted Media, but we spend for this video to be published, we spend for this video to have this quality. So ngiyacela abafowethu nawe when you post my content creators, make sure you credit us, refer people abanye besebenze yabo leyo clip leyo kwasho clip. But I'm talking to my content creators ukuthi asicrediteni, let's recognize one another. And also kunabantu abafisayo ukuthi mfowethu siyayibona i-channel yakho, siyayibona i-Gifted Media and iyasiza iyasebenzela. We like to support anything you want to support. I-Gifted Media ayiphelelanga la. We also want to reach to people and assist them. We also want to reach to people and help lapho bafuneka khona. We also want to have kuninga ngakubiza, some we need sound system, some kuninga nje sekudingayo, some maybe unayi sound awuyisebenzisi. Please bafowethu ngiyacela unama monitor ahlele endlini, we want to reach to people. So ngiyacela bafowethu i-support yakho will really appreciate ngendlela esihlukene. Ungayinyatsi i-2 yakho, ungalinyatsi i-1 yakho, it can make a huge difference and will show improve ukuthi uyayibona le 100 yakho iyenze okufana nalokho. So bafowethu, thank you so much to keep on watching and tuning and also make sure you participate with this channel. Babu Mbatha siyabonga. Amen. Ukuhlala nawe phansi kuyisibusiso. Amen. Futhi special kule minyaka oseyiyo. Amen. Asingeke sicamba manga ukuthi we are blessed as a Gifted Media. Even ababukeli bakhona bathukayo kodwa bakhona bathi siyambonga uBambatha isibindo naso sokumela inkolo ome kuyo. Maningi amagwala enkolweni ke. Abanye bagcine bavuma lento oyishoyo kodwa bekujikele because amagwala amaningi. So siyabonga Bambatha ukuba nawe and you always spend ukuthi uzohlala nathi la ekhaya and share whatever that is in your heart. So we really appreciate kakhulu. Bafowethu asiphindeni sihlangane kwe episode elandelayo. Amen.